Ubushinwa bw'abakomuniste bwamaze guharurira inzira ubutegetsi bwa Xijinping ngo burambe. Abahanga basanga Ubushinwa buri gusatira ubushorishori bw'ubuhangange bwabwo, ndetse ubwo bushorishori bukaba intangiriro yo guhindura amateka ku Bushinwa. Buje busanga ibindi bihugu by'ibihangange cyangwa se by'ibigugu byagundiriye imbaraga zabwo mu mitegekere y'isi, ariko nanone bikaba biri ku mpande ebyiri kandi zihanganye. Uruhande rumwe ruriho Uburusiya n'inshuti nkeya zabwo, naho urundi rukabaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburengerazuba bw'isi muri rusange. Bimwe mu byemejwe na Xi Jinping nyuma yo kongererwa manda nuko igihugu gikomeye kigomba kugira igisirikare cy'umutamenwa. Byemejwe yuko Ubushinwa ubu aribwo butangiye ku ruhando mpuzamahanga, abantu bakabubona nk'igihugu cy'igihangange ngo nibwo bitangiye. Hari abibaza niba Ubushinwa buziyunga ku Burusiya mu guhangana n'uburengerazuba bw'isi, cyangwa se niba buzikomereza gahunda yabwo bukanga yuko ifu yabwo itumurwa. Tubahaye ikaze muri iyi nkuru iri bushingire cyane ahanini ku bivugwa n'abasesenguzi ku bijyanye no kuganza kwa politike y'ibihugu bikomeye cyane, ariko tunavuga ubuhangange bw'Ubushinwa burimo bushibuka ubu. Urimo urubaka apartment cyangwa hoteli, ugeze muri finisage cyangwa ukeneye kuvugurura, nibyo zongerera agaciro bidasubirwaho. Niba ugeze mu gihe cyo gusiga amarangi, itonde udahura n'abarupigapiga bakwangiriza inzu. Abo nkurangiye bashyira inyubako yawe ku rwego ruhanitse ni Ubudasa Wall Paints. Bakabuhariwe babyigiye mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Ni inzobere mu gusiga amarangi imbere n'inyuma, za design zo mu byumba by'amahoteli n'amapartement, mu bwiherero, salon, reception n'ibindi. Umwihariko wabo nuko baguhitiramo amarangi atari bya bicupuri byomoka, bakakuvangira neza bitewe naho usiga. Inyubako yawe bayirinda imidite, kandi mu gihe cy'umwaka wose bagusigira hagiye hangirika ku buntu. Mu gihe cy'amezi 3 baguha agashinguracumu ko kwamamaza hoteli yawe cyangwa apartment ku mbuga zabo nkoranyambaga. Iyo ukoranye nabo inshuro ebyiri, ku nshuro ya gatatu bakugabanyiriza 35%. Hamagara kuri 0788789091 cyangwa 0788867997. Wabasura kuri Instagram yabo ukareba ibyo bakora, bitwa Ubudasa Wall Paints, cyangwa ugasura website yabo ya www.ubudasawallpaints.com. Kongere rurangiza ya 20 y'ishyaka rya gikomuniste iheruka kuba mu Bushinwa yagaragaje intumbero zihamye z'igihugu cy'Ubushinwa mu myaka iri imbere. Ni intumbero zigomba kujyana n'ihangana ry'ibindi bihugu bikomeye cyane mu isi mu kuyiyobora. Ni kongere yashyizeho impinduka zikomeye cyane muri iri shyaka riyoboye iki gihugu. Mu gihe igihugu cy'Ubushinwa haricyo cya kabiri mu bukungu bw'isi hashingiwe ku musaruro mbumbe, ukaba igihugu cya mbere nanone mu isi giturwa n'abantu benshi, ndetse ishyaka rya gikomuniste rikaba ari irya kabiri mu mashyaka magari mu isi afite abarwanashyaka benshi. Kongere yaryo iheruka igomba gutuma hari ingaruka n'ibintu biba bikomeye cyane mu isi. Ishyaka ryemeje biro politike cyangwa se Politburo igizwe n'abantu bakomeye cyane mu gihugu 25. Abo ngabo nabo bitoyemo abandi bantu 7 bitwa abeza mu beza, cyangwa se abangana kurusha abandi mu bangana. Abangaba nibo mutwe w'Ubushinwa, bakayoborwa na bwana Xi Jinping. Uyu nguyu ni perezida w'igihugu. Ishyaka rya CPC ryashinzwe mu 1921. CPC ni ishyaka rya gikomuniste mu Bushinwa, cyangwa se ishyaka rya gikomuniste rya rubanda ry'Abashinwa. Rimaze imyaka 101. Riri gushaka uburyo ryuzuza intego yaryo mu mibereho y'Ubushinwa. Ryafashe umwanya wo kureba ibyo ryagezeho kugira mu myaka ishize, ndetse n'ibyo rikwiye kwimakaza cyane mu yindi myaka iri imbere. Ku bijyanye no gusubiza amaso inyuma, hagaragajwe yuko intego z'imyaka 100 zagezweho, by'umwihariko nko kuba igihugu cyarageze ku burumbuke mu nzego zose mu 2021. Abashinwa bavuye mu bukene bukabije cyane, nubwo ngo bahuye n'ibizazane nka COVID-19 n'intambara y'ubukungu bahanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari yoroshye nayo. Hagaragajwe yuko intego zose zagezweho kandi byanyuze mu nzira y'amahoro.
hatabayeho gukoresha mpatsi ibihugu n'ubukoroni kugira ngo abaturage b'Ubushinwa bagere ku butunzi n'uburumbuke nk'ubwo bafite. Mu kureba imbere kandi hemejwe yuko Ubushinwa buzahinduka igihugu kidasanzwe kigendera kuri socialisme igezweho bitarenze mu 2049, ubwo hazabaho hibukwa imyaka 100 hashinzwe Repubulika ya Rubanda rw'Ubushinwa. Socialisme igezweho izabirangwa n'uburinganire mu bukungu, uburumbuke busangiwe, nta busumbane ndetse nta ruswa izaba yaraciwe icyo gihe. Mu bategetsi 7 bakomeye bashyizweho bose ni inshuti z'akadasohoka za Xijinping. Abo ngabo ni Li Qiang, Zhao Leiji, Wang Huning, Kaiki, Ding Xuexiang hamwe na Li Xi. Ibyo ngibyo rero bisobanuye yuko ibitekerezo bye n'imigambi ye byose byaharuriwe inzira. Bwana Xi Jinping arabonwa nk'umuntu udasanzwe ugereranywa na Mao Zedong witwa umubyeyi w'Ubushinwa. Chairman Mao nk'uko bakundaga kwita Mao Zedong ubwe ubundi ni igisobanuro cya politiki y'Ubushinwa mu kinyejana cya 20 cyose. Yayoboye Ubushinwa n'ishyaka rya gikomuniste kuva Ubushinwa bw'ubu ngubu bwashingwa mu 1949 kugera ku munsi wa nyuma yabashije guhumekaho mu 1976. Kugeza ubu ngubu bivuga ko nta wundi mutegetsi w'Ubushinwa wari wabasha no gufungura udushumi tw'inkweto za Mao Zedong. Gusa nanone bwana Xi Jinping aherutse kuba umutegetsi wa mbere nyuma ya Mao wemerewe manda ya gatatu n'ishyaka rye. Bamwe bavuga ko mu myaka 10 ari kugasongera ku butegetsi mu Bushinwa yakomeje imbaraga ze bidasanzwe, yikiza abanzi n'ingengabitekerezo ya politiki ayiteza imbere cyane, ihinduka ikimenya bose ku buryo ngo byabaye nko kwinjira mu bihe bishya by'Ubushinwa. We ubu ngubu bamutazira kuba chairman wa buri cyose, chairman of everything. Gusa ariko nanone ibingibi ntabwo bibuza Professor Rebecca Carl wo muri kaminuza ya New York kuvuga yuko byaba ari ukwihuta cyane aramutse agereranyijwe na Mao Zedong. Yemera yuko bahuriye ku gitugu cyane. Ati bigaragara yuko igitugu kiri mu maso yabo, kiri mu mazi banywa ya buri munsi cyangwa se mu muco wabo. Kuva yajya ku butegetsi asimbuye Hu Jintao byafashwe yuko ari nk'umucunguzi w'Ubushinwa ubonetse. Yabayeho mu gihe isi y'uburasirazuba yari ihanganye n'uburengerazuba, abasha kubona uburyo umwe bw'Abasoviete bwahirimye. Abahanga barimo nka Joseph Toligian, umwarimu muri kaminuza ya School of International Service of China, bamubona nk'umuntu w'igitangaza ugomba kugendera ku mateka yabonye agahindura Ubushinwa igitangaza. Ku ngoma ye ubukungu bw'Ubushinwa bwarihuse cyane kurusha ibindi bihugu byose ku isi, nubwo ngo hari inzego zimwe na zimwe zagiye zisigara. Umuvuduko w'Ubushinwa mu bukungu wagereranyijwe nka rokete cyangwa igisasu kiremereye cyane cyoherejwe mu kirere kikacyogoga. Mu gihe politiki y'Ubushinwa ari maze imyaka myinshi cyane yibanda kuri gahunda z'imbere mu gihugu, imbaraga zabwo noneho zatangiye kwigaragaza hanze y'Ubushinwa n'amasoko mpuzamahanga ku gihe cya Xi Jinping. Amateka na politiki by'Ubushinwa byaranzwe cyane no kwirebaho gusa, ugasanga ubutegetsi bwaho budashishikajwe cyane n'ibibera mu mahanga. Ndetse no mu kinyejana cya 21 niko byagenze mu ntangiriro zacyo. Gusa kuba amahanga ashaka kubwinjirana cyane by'umwihariko binyuze mu ntambara y'ubucuruzi ndetse no ku busugire bw'ikirwa cya Taiwan byatumye ngo Ubushinwa bwongera kwitekerezaho. Mu mbwirwaruhame yavugiye muri Kongere y'Ishyaka mu 2017, bwana Xi Jinping yavuze yuko kubaka umuryango w'Ubushinwa w'ahazaza ugendera ku mahame ahuriweho n'inyoko muntu ku isi yose ariyo ntego y'ingenzi cyane. Bwana Vasily Kashin ni umuyobozi w'ikigo cya Comprehensive European and International Studies of the Higher School of Economics. Avuga yuko Ubushinwa buri mu ntambwe yo kwigaragaza muri affaire mpuzamahanga. Muri uku kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga ndetse no muri ibihe bikomeye cyane by'ubushyamirane bw'Uburusiya n'uburengerazuba bw'isi, haribazwa niba Ubushinwa buzajya inyuma y'Uburusiya bagafatanya kurwanya uburengerazuba bw'isi mu cyo bita ubukoroni bushya na mpatsi ibihugu, cyangwa se niba Ubushinwa
buzikomereza gahunda yabwo yo kwanga kwivanga muri affaires z'ibindi bihugu n'amahanga. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 2022, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ijambo ryari rikomeye cyane ubwo yemezaga yuko ibice bine bya Ukraine bibaye iby'Uburusiya. Icyo gihe yaragize ati, uburengerazuba bw'isi bwiteguye kurenga imirongo yose kugira ngo bubungabunge gahunda yabwo y'ubukoroni bushya ituma isi ibaho iwushingiyeho, bugahera aho ngaho buyisahura bukoresheje ikoranabuhanga hamwe n'amadolari bashyizeho, bukambura igitinyiro ikiremwa muntu, bugambura abantu kandi umutungo kamere wabo kugira ngo isi isigare isharira. Ati kubungabunga imari yabo bakura ahandi niyo ntego ya mbere inabatera akanyabugabo. Ibi ngibi bisobanura neza impamvu kwambura ubusugire ibindi bihugu biri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ijambo rya Perezida Vladimir Putin. Ati ibi kandi bisobanura ibitero byabo byibasiye ibihugu byigenga, indangagaciro gakondo n'umuco w'abandi, no kugerageza guhungabanya inzira mpuzamahanga zo kwishyira hamwe, amafaranga mashya ku isi n'ibigo biteza imbere ikoranabuhanga badashobora kugenzura. Ni ingenzi cyane kuri bo guhatira ibihugu byose kumanika amaboko bigatakaza ubusugire bwabyo, bukegurirwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Putin yongeye no kwibutsa uburyo Abafaransa hamwe n'Abongereza bigeze gutsinda Ubushinwa mu ntambara z'ibiyobyabwenge mu kinyejana cya 19. Nyuma y'izo ntambara, Ubushinwa bwahatiwe gufungurira ibyambu Abanyaburayi ndetse butegekwa kujya mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ibyatumye abaturage babwo bahura n'insanganya zikomeye cyane. Abanyamateka bo mu Bushinwa bavuga yuko ibyo bihe byose byatumye Ubushinwa bubaho mu kimwaro gikomeye cyane mu kinyejana cyose. Ibyo bihe by'amage kuri bo ngo byarangiranye n'umwaka w'1949 ubwo hashingwaga Repubulika ya Rubanda y'Ubushinwa, kandi icyo gihe Uburusiya bwari mu ruhande rwa Mao Zedong. Ubushinwa bukomeje kwitegura ku ruhande bushobora kujyamo muri izi mpinduka muri politike yabwo. Inzobere nazo ntabwo zirabasha gusobanukirwa neza niba Ubushinwa buzareka politike yabwo yo kwigengesera no kwirinda kujya muri affaires z'abandi, kandi ngo hari impamvu nyinshi abantu bagenderaho. Alexander Lumanov ni inzobere muri politike y'ububanyi n'amahanga hamwe n'ubukungu mu Burusiya. Yaragize ati, byinshi mu byo Vladimir Putin yavuze mu ijambo rye ubwo yemezaga ibice bishya biri ku murongo uhuye n'imyumvire y'Ubushinwa, ariko kenshi Ubushinwa bukomeje ku kibazo cy'amakimbirane ariho ubu ngubu, buvuga muri rusange butsinda ikintu cyose, ndetse kenshi amagambo yabwo agateza igihirahiro. Mu by'ukuri Ubushinwa burabizi neza yuko ubushyamirane bwabwo n'uburengerazuba bw'isi buri kwiyongera cyane. Icyakora mu mvugo zabwo bwirinda gufata uruhande byeruye. Moscow na Beijing bafite imboni imwe ibona yuko uburengerazuba bw'isi buri kugerageza kwikubira imitegekere y'isi no kubakura ku mbuga yo kugenzura isi. Uyu muhanga akomeza avuga yuko Ubushinwa bukunze kunenga uburengerazuba bw'isi bwubaka inzitiro ku bandi bantu benshi, ndetse bugakora imiryango mitindi igamije gukinagaza abandi bantu, agatanga urugero nka OTAN hamwe na AUKUS. Alexander Lumanov ati Ubushinwa buhora bushimangira yuko systeme y'imiyoborere y'isi iriho ubu ngubu ikwiriye impinduka bitewe n'uko ibyinagaza ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Hagati aho hari serivisi mukunda gukenera cyane mu ngo zanyu, urugero nko guhanagura za tapi zo mu nzu, guhanagura intebe zo mu nzu zagiyeho umwanda, guhanagura ubwoko bwose bw'ibirahure ku nyubako, guhanagura ibikoresho n'imashini byanyu byo mu nzu mukoresha, gutunganya imbuga zanyu mu bipangu no mu ngo, kwita ku busitani bwanyu no gutera imiti yica udukoko. Ibyo byose ni ibintu mukenera kandi buri munsi. Izi serivisi rero ubu ngubu zakwegerejwe cyane. Abahanga muri ibi ngibi bitwa Chance Professional Cleaning Limited. Chance Professional Cleaning Limited baraguze serivisi neza cyane ku mafaranga make ashoboka. Bahamagara kuri 0784 23 29 59
cyangwa 0781888078. Chance Cleaning Limited n'ako kanya urabahamagara bakakugeraho. Undi musesenguzi Vasily Kashin avuga yuko impamvu Ubushinwa budakunze gutobora ngo buvuge ari uko bwemera yuko uburengerazuba bw'isi atari bwo munyembaraga wenyine uri ku isi. Akavuga yuko nubwo bwabushyigikiye Uburusiya butapfa gutobora ngo bubyemere neza, ndetse ngo niyo bwashyigikira uburengerazuba bw'isi nabwo ntabwo bwabyerekana. Ikindi kandi kuba bwanga ngo kujya ku ruhande rw'Uburusiya byeruye mu makimbirane muri Ukraine nuko ngo butinya yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakongera imbaraga zazo mu Burayi, kandi aribwo mufatanyabikorwa ukomeye cyane nabwo mu byo bukora. Bityo rero abahanga bagasanga bashobora guhitamo gukomeza gahunda yabwo yo kutivanga cyane muri politike z'abandi, ahubwo bagahitamo kuvana inyungu mu bushyamirane bw'abandi. Gusa ikibazo gikomeye cyane nanone gisigara kuri Taiwan. Bwana Xijinping hiyemeje yuko Ubushinwa bumwe bugomba gukomera, ndetse yuko iki kirwa kigomba kugarurwa ku Bushinwa ku neza, byakwanga bikaba ku nabi ariko kikagaruka. Ibyo rero byahita bibushyamiranya byeruye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngingo nayo gushobora gutuma buva ku izima bukaba bwashaka ubufatanye n'andi mahanga. Izamuka ry'Ubushinwa rijya ku ruhando mpuzamahanga bukagirira imbaraga nyinshi ni ingenzi cyane kuri bwo no ku Burusiya bwamaze kuhagera. Buri ruhande rusanga ari nk'uwari yifatizo mu kumena urukuta rw'ubutegetsi bw'uburengerazuba bw'isi bwamaze kuganza.